je završen. Prelazni rok je završen. Najveća cicija u istoriji Bata Paspaljević najzad je odlučio. Otvorio je štednju knjižnicu kod Kreditne banke Zagreb, filijale Beograd, ulici Borisa Kridića 39 i na uglu Brankovi pop Lukine. Nema lošeg vremena. Nema prepreka za štopove Vučje. Uvek obučeni kao za modnu pistu. U odeći od štopova Vučje. Univer, ekskluzivno na jugoslovenskom tržištu. Univer, otpornost, trajnost i lako održavanje. Za poslovne i upravne zgrade nabavite namještaj i opremu koju proizvodi Šik crvena zastava Kruševac i Jadran Zagreb. Maksimalan broj jaja i zimi i leti osigurava Geomicin, prašak za nosilje.